Iimbestigaran daw mga kabrigadahan Department of Social Welfare and Development Eastern Visayas ang nag-viral nga post hano sa nga beneficiary han walang gutom program maharo Leyte nga ginaaligar overpriced ang presyo han mga ginbabalig nga produkto han mga partner retailers han mao nga programa. Ha pagiging rawan Brigada News FM Tacloban kan Attorney Jonaline De Chua, tagapagyakan ng DSWD Regional Field Office 8, kahuman na nera pagdudumaraon nga investigasyon, ipapatawag nera ang mga retailers agud nga maitama kung tumalapas man ang mga ini haneragin kasarabutan. Ginhatagan din doon ni Attorney Chua nga ang presyohan manok nga tag 350 pesos kada kilo nga tag 100 pesos nga sliced or tasty bread imposible sulod pa han maximum suggested retail price han DTI mahitungod kung diri daw ini nahahasubay han suggested retail price magkakamay ada error ha era system. Halo yun ini ginagahatan opisyal ang mga benepisyaryo nga kung maka-encounter hinsugad nga issue dere la mahadlok magsumat sa DSWD offices agud dayon nga maitama ang kakulangan ng programa kay Sering Paniya panuyo han walang gutom program in maupay hinduro ngan para mabuligan ang pobrihanon nga Pilipino nga nakaka-eksperyensya hin gutom.